Is mar a fys a gyn ha yn hwyafas canan yn bygge y ffygyn hyl agos ystwch yn eich big an awnus byr y big a dwle len y hyl sios y gyddysyn son lwch awnsach i efros na chych. Ond y meddygau y jes am yw chiach milion iach y byddi'n ched yn y canan yn Quechua a cha cwrsi chynnes on y awnsach y gawn yn ys a yn y ab berson canan yn awnsach y gedd Quechua a chwydd dyn hat y tafyn agos chanelad y dol ystad e gysyn mar a Andreas Wolf yn ys y gaddys. Ha a chlawn sio an yn Peru y gionsach ag tryfian na Spandish agos Quechua yn canan tŵsan ach achga. Get y frinus mo 8 miliwn iach na jyffer chanan yn San Jolach Quechua had an yn connerst yr UNESCO. En mi colegio son muchos niños castellano hablantes. Sa cholas se agamsa ha clán go deoran a bhdíneas Spanish, ach a gainan sin ha cúteán a hatín bhhéalachan a bhdíneas Quechua, agus ha sinne a tuairtaich gaibh ach an nurin gais an taich horscan a chlán ile. Ha áteach an acan gus an ganan maharal Quechua a chlechgach agus cúteach gus Spanish a bhdín. Y también el espacio para el castellano. Be Quechua a fríomh chanan a bheith imperach na Inca, achas colach gyfel spéist an chanan y hi mesgan plúais an la hawn. Ha habido un menoscabo, un desprecio y un avergonzamiento de hablar quechua. Ha Jimas agus nada iddi fiawngus Quechua frin, agus chanie fansyn ach cwtioch nada a hyw a chomish a hachga agus a hwnda. Sinnwn nhw ddys mwa a ha tamaltioch go. Ys e teacher bún scola o hwnnw sa cwtioch, chwnig mi an yn cwtio sgolchen, gyn ro parent yn awn na fa gyra, taing do gia na chala chlawn ac sa brin Quechua tilig. Algunos papás que decían, gracias a Dios, mis hijos ya no hablan quechua. Hanap uTalk a tafyn ciad agus siesgad canan an drasta y galig na mesg. Ai ma. Beterium sio yn chianoch. Ach yn ie y fain sin, sy'n ie gach canan iwnsachag tron y hwle canan ila. We're up to well over 20,000 combinations. It's about 6,500, we say about 6,500 languages still left in the world. That people are talking about them dying all the time. And the big question is, okay, how can we do all 6,500? And we have a plan. Biad y clarig na gwhyn yn y studio a chadwlein mwchon yw cwtch gan y canan a had y gopader. You all want numbers? Yes, we do. We want directions? Yes, of course, that's what you need. That's the first things you need almost with a language. In Wilpiri, or in most of the Aboriginal languages, and a lot of the Amazonian ones as well, counting 1, 2, many. 1, 2, and many, that's it. There aren't any other ones. They don't have the words. They don't have left and right. It's north, south, east, and west. Ha Sofia agus Hipólito tolitse gyfel dynja von yn tyfo mwy y sielten wy y sachanan achga, agus at y gran gyntorau misniach gaif gus Quechua y frostacha gwhenadal. Andreas Wolf, BBC ALBA.